Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kenali mana? Maksudnya jauh ini. Kenali mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. La haula La haula wa la quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Muhammad Jusmang, saya nikahkan engkau dengan perempuan bernama Nur Alam binti Saka. Wali nikahnya diserahkan kepada saya dengan mas kawin 3 petak sawah dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Alam binti Saka dengan mas kawin 3 petak sawah tunai karena Allah Ta'ala. Sah. Baik.